Pa reko, misliš da sam te zaboravio? Ja, zemljak, nemoj kad te molim, šta nemoj nogu ti jebe sad? U rukama je to naravno kad grma krenu. To čut. Najeba izi kasno. I dobro. Ide Saši! Pita mi samo malo. Tako je. Pita mi. No to vam govori se. Ajde, dva! 2-1 za Bauštelce, strelac Vujnović Mladen. A ne, sinoć sam. Gledaj bre! Do 15 je Da, i ja kaže, evo bate finalu da sam. Ovo je jezičina koliko da. Ajde, Sale! Sale, go! Zašto si ja ovo pizio kad je Marina... Bravo! Jedan 0 za ekipu Ples mrtve kokoške. To su ne bud. 3-0 za ekipu Ples mrtve kokoške. Tri strelac Snežević Ratko. Penali najbolje. Ja sam malo prigu. Pet, strelac. Gotovo je, ovo je provoke. Brani! 2-2.
Promašio Radaković Petar brani penal. I ulazak u finale. Ples mrtve kokoške u finalu. Opet. Pali! Za Buštelce, strelac Vojnović Mladen. Četiri, dva strelac. Čestita pobjednicima ekipi Bauštelci na zasluženo osvojenom turniru. Pozivamo trećeplasiranu ekipu da dođe na teren. Najbolji golman Radaković Petar. I najbolji igrač na turniru Goran S. Treće mjesto na turniru osvojila je najmlađa ekipa Ne daj si generaciju. Drugo mjesto ekipa Ples mrtve kokoške na čelu sa Milanom Majkićem. I šampioni ovogodišnjeg turnira ekipa Bauštelci. Čestitam vam.